Mbitika cia Zona World Championship Qualifiers mubira wa moko kana volleyball cia airetu ni ciambiriirie umuthi thiini wa kiharo gia Kasarani Indoor Arena guku muciini wa Nairobi. Ngucanio ya mbere ya Malkia Strikers mathakire na timu ya nyarari cia bururi wa Uganda. Seti ya mbere Malkia magikurumania Uganda na point 25-12. Seti ya keri na point 25-15 na seti ya gatatu na point 25-12. Ngucanio ici igathire muthenya wa Kiumia Malkia Strikers magithaka na nyarari cia bururi wa Egypt. Atorania eri a itaitano ici magatungurana aruna ao kuma Afrika ya muhuro na ya rugongo mweri wa 10 bururi-ini wa Cameroon hingo ya mbitika cia gwetha muhotani uria ukanyitire gitaro kia Afrika itemi hingo ya mbitika cia World Championships muthako wa volleyball wa nyarari mwaka turorete. Our reception worked for us very well. Our defense, net defense was okay and our attack was very perfect. That made us win easily against Uganda. Game ya leo itakuwa mbaya. Kwa sababu tunajua Uganda wanacheza vizuri, alafu ilikuwa first game, so ilikuwa inabidi tucheze yetu yote. Hitaitano ici irehete amwe mabũrũri mana: Kenya, Rwanda, Uganda na Egypt. Riu Malkia Strikers muthenya wa ruciu mathaa 10 magatungana na timu ya Rwanda. Ngiribotera metha ya mathako ya Kameme TV kuma guku kiharo-ini gia Safaricom Indoor Arena. Ritwa riakwa ni Mugure wa Karuiru.